Pozdrav svima, gledajte Hairpin magazin, a ovo je Corvette C3. Udri! Sad si zamislite sljedeću situaciju. 1977. je godina, vrući ljetni dan negdje na američkom srednjem zapadu. U pozadini svira lagano Fleetwood Mac, gledate na cestu, a na cesti se pojavi ona. Lagano brunda, dolazi Corvette. Nemojte zaboraviti da pričamo o vremenu najveće naftne krize. Ford Mustang druge generacije, prilagođen tom dobu, izgleda prema ovoj Corvette kao nekakav neuhranjeni magarčić, a pod haubom Corvette se unatoč svemu i dalje nalaze samo V8 motori. Dakle, plati i vozi. C3 se pojavila 1968. godine, možete se misliti kako je onda izgledala, a bome odlično izgleda i danas. Kako je uopće ljudima palo na pamet napraviti ovakav dizajn automobila? Pa ja bih rekao da su se dizajneri sjeli za neki stol, stavili čašu viskija za inspiraciju i dok je bilo dovoljno inspiracije, rekli su kako bi izgledao morski pas da je auto. I nastalo je ovo. Malo se zezam, ali Corvette je zaista nastala iz prvobitnog koncepta koji se zove Mako Shark. Linije su ostale iste od 68. do 82. kad se proizvodila, uz nekoliko facelifta, ali osnovna forma je ostala ista. Prekrasna, dugačka hauba, izbačeni blatobrani, nabildani i naprijed i iza, bokovi izbačeni. Auto izgleda ko svemirski brod. Bočna linija isto jednako impresivna, nastavlja se prema ovom vrlo zanimljivom i atraktivnom zadnjem dijelu. Moram napomenuti da je ovo predzadnji redizajn kod kojeg je još automobil zadržao tu svoju fastback formu i ima malo staklo iza. Dakle, nakon zadnjeg redizajna je tu sve jedno veliko kupolasto staklo. Osobno mi ova linija dosta bolje izgleda. Velim, ova duboko uvučena unutra zadnja svjetla daju još tu nekakvu dodatnu teksturu i auto stvarno izgleda odlično iz kojeg god kuta. Ono što je bitno naglasiti za karoseriju, da je rađena na način stare škole, ajmo ga to tako nazvati. Dakle, karoserija je stavljena na šasiju. Svi elementi karoserije su napravljeni od stakloplastike, dakle s te strane auto ne hrđa. Branik, bokovi, hauba, obloge krova, vrata, prednji dio, sve je dakle napravljeno od stakloplastike. Međutim, nemojte misliti da Corvette uopće ne može hrđati, itekako može hrđati šasija na koju je stavljen auto. Dakle, pri kupnji je jako bitno provjeriti stanje same šasije i stanje još jedne stvari, takozvanog bird cage-a, odnosno metalnog okvira koji se nalazi ovdje gore. Po to podrazumijevam okvir oko vozačkog stakla, podrazumijevam okvir oko krova i okvir oko vrata. Dakle, to mora biti u dobrom stanju, ne smije biti prohrđeno jer jako doprinosi krutosti vozila i ukoliko je to u lošem stanju, bit ćete u lošem stanju i vi što se tiče financija, a i auto nije baš neka sreća. Ako je šasija u dobrom stanju i karoserijski elementi nisu popucani, odlična stvar, auto plijeni pažnju još i dan danas, velim, stvarno nema onoga ko se neće okrenuti za njim. Ajmo reći koju o motoru. Stara škola, ljudi, stara škola. Filter zraka, karburatori, plave glave, V8. 5700 kubika, small block. U ovoj varijanti razvija 210 konjskih snaga i kamionsku ogromnu količinu okretnog momenta. Ovaj motor, ukoliko ga usporedimo sa motorom koji smo spominjali i snimali u Corvette C4 prije nekoliko mjeseci, ima više onaj muscle car karakter, daje sve od sebe odmah, od niskih okretaja, nije neki ljubitelj strašno visoko se vrtiti, nije ovo Ferrari mašina. Osjetite da vas zabije sjedalo čim stisnete gas i to je onaj karakter radi kojeg se uživa u ovom motoru. Dosta smo pričali, ključ u bravu, idemo se voziti. Dakle, ljudi, nevjerojatno je što su nekad ljudi bili u stanju napraviti. Zvuk je nevjerojatan, opojan, uživate u njemu u svakom trenutku, od lera do viših okretaja. Kad se sjetim današnjih modernih motora, pomalo se rastužim. Realno gledano, kubikažom ovaj automobil ima motor dovoljan za
3-4 današnja normalna moderna automobila. I motor je pravi huligan. Motor je stvarno huligan u niskim okretajima. Odmah potegne, odmah da glasi da kreće jako, pravi zvuk, odličan osjećaj unutra, stvarno prva liga. Osobe mojeg gabarita će se malo teže smjestiti u automobil, ali dok jednom sjednete, sve sjedne na svoje mjesto. Dakle, onda imate dovoljno prostora za glavu i dok je krov stavljen gore, sad smo staru skinuli i stavili smo iza u spremište. Imate više nego dovoljno mjesta unutra. Nisam nešto pričao dok smo snimali statične kadrove u unutrašnjosti. Unutrašnjost je isto strašno, meni osobno strašno interesantna. Ova centralna konzola sa 5 urica ovih mi izgleda dizajnerski jako čisto, uvučene su unutra. Ok, unutrašnjost je stvarno u dobrom stanju, kompletna je originalna i sve skupa, ali baš mi ono jako dobro izgleda. I onda dok još tu u priču uđu i ovi centralni pokazivači, mjerač brzine, mjerač broja okretaja koji su strašno duboko unutra u dupljama. Alfe su imale, Alfa 156 recimo ima duboke duplje, a ovdje su te duplje još više izražene i kompletna unutrašnjost izgleda kao kokpit nekakvog starog aviona. Odlično, to sve skupa tu se uklopilo i komande klime i ručica automatskog mijača, sve vam je to super. Mjesta nema nešto previše u širinu, ali mogu se fino namjestiti u sjedala koja nisu previše sportski naglašena, niti ne treba biti realno jer auto je u unutrašnjosti uzak i naslonjeni ste praktički na vrata i teško da će vas nešto baciti van tu iz sjedala ako se malo jače vozite po zavojima. Pogled iz automobila je prebrutalan. Em vidite ove jako izbačene blatobrane van, em vidite grbu od haube. Kompletni auto vas jednostavno zove na vožnju. Zove vas da mu stisnete gas i da uživate. Ajmo sad malo o upravljačkom sustavu i o ovisu. Volan nije najdirektniji i dosta je mekaniji nego što sam očekivao. Ima začuđujući poprilično jak servo. Ima dosta okretaja od kraja do kraja, tako da auto definitivno nije skalpel, nego je cruiser. Nije ovo auto s kojim ćete sad rušiti rekorde na Grobniku ili nekakvoj sličnoj stazi, ali ovo je auto s kojim ćete se jako izguštati na nekoj zavojitoj otvorenoj cesti, dakle možete se stvarno voziti s njim prekrasno. Ovis je za američke automobile dosta napredan, naročito za automobile ovog godišta. Situacija je sljedeća. Naprijed imamo nezavisni ovis i spiralne opruge, a iza nezavisni ovis i ono tipično za korvetu, poprečnu listantu oprugu. Puno sam govorio o poprečnim listantim oprugama u videu o korveti C4, nasljednici ovog automobila. Tamo se možete pogledati ako hoćete više znati nešto o njima. Uglavnom jedno jednostavno rješenje, ali vrlo učinkovito. Nema nikakve veze sa kamionima, fičikima i tome slično kod kojih listante opruge stoje drugačije. Ovdje listanta opruga automobilu omogućuje stvarno dobra vozna svojstva i ovo definitivno nije automobil koji ćete samo tiskati po ravnome, nego se lijepo možete provozati i po zavojima. Naravno, pamet u glavu, nema nikakvih pomoći pri vožnji, dakle nemate tu ABS, nemate ASR, kakve kontrole proklizavanja i tome slično. Kočilni sustav, ovako ću reći, na razini je zadatka. Dopada mi se da je papučica kočnice tvrda i da imate jako dobar osjećaj pod njom. Ne volim one spužvaste papučice kod koje stisnete do kraja, a ne znate što će se desiti, da li papučica propala jer je proključilo ulje ili jednostavno to tako treba biti. Auto se dobro ponaša na kočenju, ne zanaša ni na jednu stranu. Vlasnik je radio nekakve prerade na automobilu, dakle stavljene su druge felge, malo je razvučen trak sa distancirima i tako dalje, tako da još bolje leži i to moram priznati da se pozna u zavojima. Neko će reći tu možda malo joj kontroverzne su te felge, međutim što se tiče voznih svojstava ja mislim da su plus i da su unaprijedile automobil. Mjenjačka kutija, automatik, hidramatik, 3 brzine. Reći ću ovako, mjenjačka kutija je dosta temperamentna, ajmo to tako reći. Znate onu priču, imate novu curu, počeli ste friško izlaziti, sad bi vi nešto, čuj, znaš, biti meni možda dala malo u drugu. A cura vam veli, molim, u drugu? U kakvu drugu? Ne poznamo sam još toliko, nisi ti mene još dovoljno dozvalo da ti ja malo dam u drugu. Treba upoznati mjenjač i
treba znači točno naći onu pravu točku do koje treba stisnuti papučicu gasa da auto napravi kickdown. 3 brzine nisu ni približno toliko responsivne, brze i tak dalje ko moderni 8, 9, 10 brzinski menjači, ali uz ovu kubikažu i količinu okretnog momenta to mi je onak manje bitno. Htio bih još neke stvari razjasniti što se tiče pogonskog agregata. 210 konja s 5700 kubika danas pa ni onda nije bilo nešto impresivno, naročito iz razloga što je C2 korveta, dakle prethodnica ovog modela, i small bloka koji je bio čak i nešto manje kubikaže, 5400 a ne 5700 kubika, je izvlačila 300 pa i do 350 konjskih snaga. Kako? Zašto? Dva su glavna razloga. Prvi je način na koji se počelo mjeriti snagu. Prije se mjerila takozvana bruto snaga neopterećenog motora, bez popratnih agregata, bez auspuha i bez svega toga. A druga stvar je da su tu došle i eko norme koje su motor prigušile. Dodamo sad tu još i neto mjerenje snage, dakle u samom automobilu, u sve popratne agregate, uz auspuh, i normalno da se malo na jednom, malo na drugom izgubilo i snaga je pala. Međutim, i dalje je ostalo okretnog momenta na lopate, a realno gledano danas vam te brojke ni nisu toliko bitne. Danas je smisao ovog automobila da vam pobudi emociju. A emociju dobijete samo dok okrenete ključ i dok malo stisnete papučicu gasa. Jasno je da će me u ovom automobilu oderati i X5 dizel i da će me oderati recimo Tesla, i to je što se mene tiče totalno ok. Ovo je auto koji danas ima nekakvu drugu svrhu, a to je uživanje u vožnji. Ukoliko to neko ne razumije, i to je u redu, bar će nama entuzijastima ostati više ovakvih primjeraka. Što reći na kraju? Još jedan klasik u kojem sam jako uživao i moram priznati da ga poprilično nerado vraćam vlasniku. Vama se zahvaljujem da ste gledali još jednu epizodu Hairpin magazina i vidimo se u nekoj od sljedećih epizoda. Lijepi pozdrav, bog svima!